Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyya ba'da. Mande Bapak Ibu peserta tadarus yang saya muliakan, kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam melaksanakan tadarus Al-Quran pada pagi hari ini. Sholawat beriring salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mande dan Bapak Ibu semuanya, isi keadaan negari kita yang masih dalam bencana banjir, longsor. Marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah supaya negari kita ini kembali aman, baik dan dari musibah bencana. Kepada anak atau keluarga atau masyarakat yang korban supaya dapat pertolongan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mande kita lanjutkan tadarus kita pada pagi ini, juz 23 ayat 442, surat surat Yasin ya. Halaman 442 ya. Surat Yasin. Nama urutan namanya udah dibikinkan oleh Made Tati. Silakan Made Tati, kesempatan pertama baca dulu Al-Fatihah. Silakan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha wa'a itu di tengah-tengah tenggorokan, jangan wa'a. Jadi wa'a dipakai baca ainnya ya Mandi tadi.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وعملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم Andung dimatikan mic-nya, Andung. مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Mengenai Quran yang nomor 2 siapa? Hasbi ya? Hasbi silakan. Hasbi masih di tempat enggak? Halo, iya belum. Suaranya enggak udah. Iya bentar. Oh, bentar. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Silakan Madeneti. أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم. Madeneti. Fa-nya Ya, panjang. Fa-nya dipanjangkan. Fi syughulin fakihun. Coba ulang lagi Mande. في في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون bukan zam. لهم فيها Bila Madeneti. Bila ya, bukan zala ya ya. Tadi misalnya zala fi zilalin. Zila tadi هم dibaca apa? وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب Ya, رحيم Madeneti, kalau وامتازوا kalau Madeneti, maaf ya, kalau mau ya dilewatkan salamun disamakan ke qaf ya, jadinya ikhfa ya, jangan disalamun ya, jangan diizharkan tapi didengungkan, diikhfakan. Salamun dengung, jangan mun ya. سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا Dibilang ditahan dulu jangan dibilang ditahan dulu tasdidnya sebentar. Coba ulang lagi Mandi. قد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط pendek ya على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون Ya, ومن tasdidnya yang belum dapat ya, Mendeneti ya. Mudi ada penekanan tasdid iyanya ya, jangan mudiyau aja jadi hilang tasdid iyanya gitu. Ulang lagi deh dari famas فما استطاعوا مضيا
ويرجعون ومن نعمره ننكسه Wamannu. ومن نعمر ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ويحق القول على الكافرين. Saya Bu ya. Ya, silakan Pak Atta. Ya. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها بأكلون. Iya, ya. Wazallal dilembutkan zalnya di ujung lidah ya Pak. Tawazal. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ. Ya, la yastatita. Yang pertama ditipiskan Pak Ahmad ya, jangan toti tati. Yang kedua baru tebal. Coba lagi Pak. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Ini bacaan nil aja apa al-aji Bu ya? Kalau kita wafalkan nil, tapi kalau kita berwakaf tadi alladhi ya. Oh ya. Allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa iza antum minhu tuqidun. Pak Atta, jangan naro ya, kalau nara itu kalau berhenti, kalau diteruskan naro jadi dengung gitu.
Oh iya. Ulang Bu, ulang. Allazi ja'ala lakum minas sajaril ahdari naro. Teruskan Pak Ate, nggak boleh berhenti juga di wakaf lam alif ya. Oh iya, Coba ulang dari minasyajaril. ya. Minas sajaril ahdari naro fa'iza antum minhu tuqidun. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Ayaqulu lahu. أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله. Andung buka mic-nya Andung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Andung bismillahnya. Iya, Bismillahnya harus dong. Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassofati soffa. Fazzajiroti zajro. Fattaliyati dzikro. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Tidak ada guru. Inna zayyana sama'at dunya bizina. Bizinatil kawakib. Wa hifzam min kulli syaitonim marid. La yassamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhanfuna min kulli janib. Duhuran walahum azabun wasib. Illa man khatifal fatafa'at ba'ahu shihabun thaqib. Ya, khoto. Dipantulkan tonya karena itu huruf qalqalah ya Andung. Coba ulang lagi Andung. Khoto. Fatafa'at. Dari mana Andung lah? Ulang dari ilah. Illa man khatifa illa man khatifal fatafa'at ba'ahu shihabun thaqib. Fastaftihim ahum
khalqan amman khalaqna. Ya, khalqan ditebalkan qafnya, jangan khalqan, tapi khalqan. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan am Bukan kam, khalqan itu izhar ya, harus jelas tanwinnya. fastaftihim ahum asyaddu khalqan am Jangan ditahan ya, dong. Khalqan harus jelas. Khalqan am, jangan khalqan. Nah, nggak ada dibawa ke hidung itu ya. Itu izhar harus jelas bacaannya. Khalqan amman, sama dengan man juga nggak boleh ada dengungannya, nggak ada dibawa ke hidung. Coba ulang lagi di Andung. khalqan am Jangan tertahan ya. Khalqan amman khalaq. Jadi nggak boleh ditahan di huruf izhar itu ya, di hukum izhar. khalqan amman khalaqna. Ya, Inna khalaqnahum min tinil lazib. Bal ajibta wa yaskharun. Wa idza dzukkiru la yadhkurun. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman inna. ini. Dari mana Andung La? Izaban. Izaman. Wa kunna turab. Wa kunna turaban wa idzaman inna. A-nya tidak panjang karena hamzahnya dua-duanya ada harakatnya. Inna jangan dipanjangkan di A-nya. Wa kunna turaban Nah-nya panjang dulu. wa kunna ya. turaban wa idzaman inna lamab'utsun. Wa kunna turaban wa idzaman inna lamab'utsun. Awa abauna awwalun. Qul na'am wa antum dakhirun. Fa innama hiya zajratan wahidah. Tanwin dhamma ya. Satu. Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum yanzurun. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Hadza yaumul faslilladzi kuntum bihi tukadzibun. Ukhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi
duhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Sadaqallahul azim. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من
معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. Inna, panjang nanya, Bu Adik, coba ulang lagi. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمؤذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. Coba ulang lagi. Syajaratuz zab, langsung ditekstikan ke zai ya. Bu Adik, coba ulang lagi deh. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Ya, ada sin tipis dan shin ya. Dibedakan. Jangan sush ya. Shush. Ya. طلعها كأنه رؤوس الشياطين وإنهم لآكلون منها فمالئون منها
البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من جحيم ثم إن مرجعهم لا إله ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين Gimana Bu Guru? Mundarin ya. Yang pertama ya benar, terus kirain yang udah ayat 73 tadi. Terus Fanzur kaifa kana akibatul munzirin. Tebalkan kopnya Bu Adik ya. Coba ulang lagi deh. Aki, jangan maki ya, tapi aki. Fanzur kaifa kana aqibatul munzirin. Illa ibadallahil mukhlasin. Walaqad nadana Nuhum falani'mal mujibun. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Silakan Pak Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal masih ada? Masih Bunda, masih. Mohon maaf. Tadi sampai ayat berapa ya? Sekarang ayat 77. As-Saffat. 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 Iya. Alhamdulillah. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم
فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Mantap. Untuk selanjutnya Ibu Minda, silakan Minda. Buka mic-nya Bu Minda. Mic-nya belum dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtal ru'ya. Dikolak-kolakan kopnya ya Bu. Qad saddaqa. Daqa. Iya. Ya. Qad saddaqat. Jangan qad. Qad Saddaqa. Dal yang kedua jangan ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. ya. Innaha nanya tidak panjang ya Bu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bizibhin azim. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Ya, ditebalkan Bu Minda. Wa tarak. Gimana wa tarak ya? Tekan hon. Ya. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Salamun harus jelas ya. Salamun ilhar, jangan ditahan di munnya itu. Salamun ala. Salamun ala Ibrahim.
Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Innahu panjang, dua harakat. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Wa nasarnahum fakanu humul walibin. Wa atainahumal kitabal mustabin. Wa hadainahumas siratal mustaqim. Kenapa dipanjangkan hanya? Panjang, Bu. Hanya tidak panjang. Wahadai tadi Bu panjangin hanya. Ya. Wa atainahumal. Bukan itu, yang setelah itu yang di ayat 118. Wahadaina tadi Bu panjangkan hanya, masalahnya ulang lagi dari wahadai. Ya. Wahadainahumas siratal mustaqim. Wa tarakna alaihima fil akhirin. Ya, rohnya Bu, jangan watarak, tapi watarok, tebalkan rohnya, watarok, jangan nerak, tapi watarok, setiap roh berharakat fathah itu tebal, harakat dhammah tebal. Ya. Coba ulang lagi Bu. Ya. Watarakna alaihima fil akhirin. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun, itu harus jelas ya Bu, soalnya izhar. Salamun ala Musa wa Harun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ada kelopaknya najzil kecil ya Bu, muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahuma min ibadinal mu'minin. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Idh qala liqaumihi ala tattaqun. Ya,
Mihi sama ala itu dibedakan panjangnya ya Bu. Kalau ala cuma 2 ketukan aja, kalau mihi itu 4 ketukan, 4 harokat ya. Coba ulang lagi Bu. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. Jangan ba'lan tapi ba'lau, ditarik ke hidung. Ya. Atad'una ba'lan wa tazaruna ahsanal khaliqin. Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Ya, dilatih-latih baca ro tebalnya ya Bu, masih sering membaca ro tebal ra, jangan ra tapi ro Ro, ya. ro, Ro, Nah, itu dilatih-latih sering masih keseringan membaca ra gitu ya. Jangan ra tapi ro. ro, ro, ro. Ya, Kasih Bu. itu selanjutnya Izah, coba dibuka kameranya. Bu Izah. Apa Ustazah, saya lagi kurang sehat jadi menyimak saja. Oh iya. Afwan, menyimak saja Ustazah, lagi kurang sehat. Terima Ya, kasih. oke. Kemudian selanjutnya Imarianis, silakan buka kameranya. Ayat 154 surat As-Saffat. Fakazzabu fa innahum lamuhdharun. Bukan yang itu yang di sebelahnya. Iya benar nggak sih? Aku salah tadi ya. Betul kok. Betul ya. Silakan Bu. Illa ibadallahil mukhlasin wa tarakna alaihi fil akhirin. Salam ala Yasin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Min aiba ya Bu, jangan min iba itu bisa jadi amzah disamarkan ya, nggak terbawa ain. Kalau ain itu kan makharijul hurufnya di tengah-tengah tenggorokan. Aiba, jangan iba. Coba ulang lagi deh Bu, ditepatkan baca ainnya ya. Innahu min ibadinal mu'minin. Sudah? Ya udah. Wa inna lutan liman wa inna lutan limanal mursalin. Wa inna lutan laminal mursalin. Innalunya itu ditipiskan ya Bu, jangan wa innalu, jangan tebal, lu tipis biasa. Wa innalu tolat, tonya baru tebal. Wa innalu laminal mursalin. Ya masih agak kebawah tebal ya Bu, dilatih-latih. Wa innalu tipis saja, jangan nalu. Jadi kedengaran tebal kedengarannya. Wa inna lutol. Nah, di tolnya baru tebal.
wa inna Lutan laminal mursalin iz najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin dammarnal akharin wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Ulang lagi, Bu. Mana? Coba ulang lagi. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili afala ta'qilun wa inna Yunus laminal mursalin iz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Hadin, tebal rambutnya. Jangan hadin, tapi hadin. Fasahama fakana minal mudhadin. Belum tebal buatnya. Jangan hadin, tapi hadin. Fasahama fakana minal mudhadin. Mudhadin. Masih kan seperti dal ya? Ya, berat banget. Oh, dah. Apa ya? Minal mudhadin. Nah, tuh baru. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil arai wa huwa saqim fanabadnahu bil arai wa huwa saqim. Betulan yang pertama bukan fanabazal tapi fanabazna. Ibu barusan di dua kabana zalnya. Fanabazna. Fanabadnahu bil arai wa huwa saqim. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila Mi-nya tidak panjang, ro-nya ditebalkan. Wa arsalna ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu famatta'nahum ila hin fastaftihim ali rabbik
bikal banatu walahumul banun. Am khalaqnal malaikata astagfirullah. Am khalaqnal malaikata inasan wa hum syahidun. Ala innahum min ifkihim layakulun. Waladallahu wa innahum lakadzibun. Astofal banati alal banin. Ya, langsung mendekati lagi balik sudah selesai semua. Malakum kaifa tahkumun afala tadhakkarun am lakum sultanum mubin fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba walaqad alimatil jannatu innahum Jin bukan jan. Oh ya. Walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin fa innakum wa ma ta'budun ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu saffun wa inna lanahnul musabbihun wa in kanu layaqulun law anna indana dzikram minal awwalin lakunna ibadallahil mukhlasin fakafaru bih fasawfa ya'lamun walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin innahum lahumul mansurun la innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun fatawalla anhum hatta hin wa absirhum fasawfa yubsirun afa bi'adzabina yasta'jilun fa idza nazala bisahatihim fasa'a sahabul munzar Balik jangan saha tapi sabahul. Balik. fasa'a sahabul munzarin Bukan saha tapi sabah. Sabahul. fasa'a sabahul munzarin fatawalla anhum hatta hin
وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وأجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Janeti, silakan. يصبر ما يقولون واذكر عندنا داود ذا الأيد Abdana bukan andana, abdana. Itu ba yang mati mandeh. يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Tidak ada wa ya di sini. Tidak ada wa. Coba ulang dari wadhkur abdana Daud. واذكر عبدنا واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Dah? Sudah. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq wat tayra
والطير محشورة كل والطير والطير محشورة كل له أواب. Bukan mahsyau tapi mahsu. Coba lagi nih, Malik. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم. Berhenti ya, Mende? Iya berhenti khasm, tapi mimnya itu ke bawah ya, Mende ya. وهل أتاك نبأ الخصم. Iya. إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال Dibentulkan dalanya. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. Illal lamnya tasdid duanya emang dia tadi illal aja illal ladzi. Coba aja dari illal lagi diulang. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum ma hum. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ya, sujud tilawah dulu ya. Bismillah. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. Boleh berhenti sana, Bendo? Boleh, ulangan dari walatat. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
innallah innalladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid. Boleh sambung? Lahum, ya disambung itu bukan wakaf itu Bu, tapi iqlab itu dangung ya. Bilang dari lahum adzabun. Lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Bima nasu yaumal hisab. Ya. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا. Ulang dari mana Bu ya? liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Wa wahabna li Daud Sulaiman. Daud, panjangkan U-nya Pak. Wa wahabna li Daud Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Iz uridu alaihi bil asyi safinatul jiyad. Faqala inni ahbaitu hubbal khair. Ahbab, bukan ahbai. Oh ya. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi tawarat bil hijab rudduha alayya fatafiqa mastham bisukil wa'naq. Bukan kil tapi coba ulang lagi deh Pak. Fatafiqa masham bisuki wal a'naq. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala nanya panjang. Oh ya. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan summa anab. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Fasakharna lahu rihan tajri bi amrihi ruqan haitsu asab. Wasyayatina kullu banna'in wa ghawwas. Kulillah, coba ulang lagi Pak.
والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا اركض Jangan dipantul. Urqud rijlik. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Saya mohon izin duluan ya Bu ya. Ada keperluan ya. Ya, silakan Andung. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab wa khuz biyadika di'san fatrib bihi wala tahnaf inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab wadhkur ibadakna Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikra dar. Ulang lihat. Langsung ya. Coba ulang. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikra dar. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Wadhkur Ismaila wal yasa'a wa dzal kifl. Lamnya itu tetap dibaca ya, jangan hilang total ya, itu hurufnya tetap dibaca. Ismaila wa yasa'a wa dzal kifl. Ada ujung lamnya sedikit. Kifl. Ya. Ismaila wa yasa'a wa dzal kifl. Ya. Wa kullum minal akhyar. Hadza dzikra wa inna lil muttaqin. Tadi berhentinya di mana? Hadza dzikr, bukan dzikra ya, tapi hadza dzikr. Sekali-sekali dilewatin juga nggak apa-apa karena pendek airnya. Kalau Andung langsung wa inna boleh, Bu Guru? Boleh. Ya, makanya sekali-sekali nggak apa-apa dilangsungin coba deh. Kalau suaranya.
Hadza dzikrum wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Jannati adnin mufattahatal lahumul abwab. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Wa indahum qasiratut tarfi atsrab. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Gimana? Langsung. Jahannama Tadi yaslaun. panjang. Litori tadi panjang. Yang mana, Kak? Litori. Ri-nya ada ya mati tadi, maaf saya kok apa. Yang mana, Bu Guru? Enggak, bukan saya. Saya nyimak, Bu. Apa tadi sih? Ya, Anu ulang dari hadza ya. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. ya, ya. Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Wa akharu min syaklihi azwaj. Hadza faujum muqtahimun ma'akum la marjabam bihim. Habam, bukan jabam, tapi nggak ada titik di situ. La marhabam bihim. Innahum salun nar. Qalu bal antum la marhabam bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban di'fam finnar. Ya, Allah Al-Quran. Selanjutnya Ardadin aja dulu. Nanti Ibu Guru biarin terakhir aja. Pokoknya kalau nggak kebagian. Alhamdulillah. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar. Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Inna dzalika lahaqqun takhasuhum ahlin nar. Bukan sotuhum ya, tafasumu. Coba lagi. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Qul innama ana munzirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar.
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Qul nabim Coba ulang lagi. Coba ulang lagi, nggak kedengeran, putus-putus. Qul huwa naba'un azim. Antum anhu mu'ridun. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la id yahtasimun. Yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqahu lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai akbarta am kunta minal alim. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa'innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Alhamdulillah. Bismillah. Ya. Qala fal haqqu wal haqqu aqul la anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. In huwa illa zikrul lil alamin. Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi
dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ya, humnya jangan dengung ya, Bu. Inna Allah Ulang lagi deh, Bu. Innallaha yahkumu bainahum. Humnya itu jangan tertahan gitu. Soalnya nggak dengung di situ ya. Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allaha yahdi man huwa kazibun kafar. Lau aradallahu an yattakhidha waladal Waladallas. Waladal astofa Kenapa as dibaca itu yang tasdidnya Bu Desmiroza ya. Waladallas, kenapa as dibaca? Itu kan lam. Tasdidnya lam ya lam dibaca, jangan diganti dengan Iya, iya betul. Waladal astofa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanah. Huwallahul wahidul qahhar. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Yukawwirul layla 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal layli wa syahharas syamsa wal qamar. Wasah, tipiskan sinnya, jangan wasyah. Abu Ade, jangan wasyah tapi wasah. Sinnya tipis, wasah. Jangan wasyah, tadi bacanya wasyah soalnya. Coba ulang lagi deh. Wasakharas syamsa wal qamar. Sanya jangan tertahan. Wasakharas Jari. Coba ulang lagi deh. Wasakharas syamsa wal qamar. Bukan wasyah, tapi wasah. Tipiskan sinnya. Wasakharas. Wasakharas syamsa wal qamar. Kullu musamma. Ala huwal azizul ghaffar. Ya. Ustadz Iqbal masih ada? Ustadz Iqbal masih adakah? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Imariani saja dulu. Siapa lagi ya habis itu ya? Minda dulu, Minda. Silakan Minda. Bu Minda. Ntar Bu Guru biarin terakhir, kalau nggak ada yang mau baca lagi baru takutnya nggak kebagian gitu. Bu Minda masih ada, Bu Minda? Buka mic-nya. Ya. Ayat 11 ya, Bu? Tadi? Ini. Ayat 6. Ayat 6 lagi sama Pakul. 59. Ayat 11. Ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Oh ya.
khalaqakum min nafsin wahidatin tsumma ja'ala minha. Namanya nggak panjang ya. Oh ya. Tsumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'am samadini. Minal an'ami sama duduk ya sama lembut samaniyata azwaj. Minal an'ami samani sama. Ya. Sa ujung gigi jangan sya tapi sa. Ta. Minal an'ami samaniyatal Minal an'ami samaniyata azwaj yakhluqukum fi Kenapa dipanjangkan kunya? yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Salah lembut ya, jangan ada sisa s-nya itu ya. Sama mana? Salah. Dhulumatin salas. Jadi nggak ada sis dia lembut. Ya. Fi dhulumatin salas. Ya. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. La ilaha illa huwa fa'anna tusrafun. Huanya jangan tertahan, tidak ada panjang di hua. Ya. Pasti ngomong lagi deh. La ilaha illa huwa fa'anna. Ibu nggak bisa membedakan la-nya panjang, yang nggak panjang tuh huanya gitu ya. Jangan tertahan di hua. La ilaha illa huwa fa'an. Nah, gitu. La ilaha illa huwa fa'anna tusrafun. In takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadih. Ankumnya ada wakaf nggak kalau di situ? Ghaniyun itu juga harus jelas, jangan ghaniyun, nggak boleh jangan ke hidung ya, itu izhar depannya ya. Izhar. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Berarti di situ ya. Setiap huruf nun mati ya Bu, nun mati atau huruf yang bertanwin bertemu dalam huruf ada 6 ya, huruf izhar itu ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha ya. 6 huruf itu di depannya jangan didengungkan ya, jangan tertahan. Huruf izhar harus jelas bacaannya ya. Jadi itu ka ain itu karena hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha ya. 6 itu kalau ada tanwin atau nun mati di depannya ada huruf salah satu dari huruf yang 6 itu tidak boleh didengungkan. In takfuru fa
innallaha ghaniyun ankum. Nah, kalau angnya itu dengung ya, nun ketemu kaf itu angkum. Ya, coba ulang lagi deh. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Ya. Wala yarda li ibadihil kufra. Wala yarda li ibadihil kufra wa intas. Rohnya jangan tertahan. Kalau mau dilewatin, rohnya jangan tertahan ya. Mau boleh diwasakan, boleh berhenti, boleh wakaf boleh, wakaf boleh. Tapi jangan ditahan, rohnya tidak panjang. Oh ya. Kufrau begitu. Kufrau. Kufrawain bukan roh, nggak ada waw tasdid di situ dan juga nggak mati ya. Ibadil kufra wa intas kuru yardahu lakum wala taziru wala taziru, tanya ditipiskan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kenapa ranya dipanjangkan lagi? Wizra ukhra, jangan tertahan di ra, tidak ada panjang di situ. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Summa ila rabbikum. Ibu sering banget summa. Kenapa dipanjangkan ma-nya? Hati-hati hurufnya nggak panjang dan ditahan. Dari mana ulang, Bu? Ya summa, ibu kan udah berhenti akhraf ukhra tadi. Ya mau summa ulangnya, tapi meneruskannya ma summa. Tapi ibu panjangkan ma-nya tidak panjang. Oh iya, ada alif ya. Alif berharakat. Ya kalau alifnya tidak berharakat baru panjang ma-nya. Alifnya kan ada harakatnya. Summa ila. Ibu. Kenapa dipanjangkan lagi ma-nya? Kan ada panjang di situ. Summa, mana panjang ma-nya di situ? Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Innahu alimun bida. Kalau innahunya panjang ya, dhamah kebalik begitu panjang ya, Bu. Innahu alimun bidatis sudur. Ibu, nanya kenapa dipanjangkan juga? Innahu alimum. Dilinya panjang, jangan a-nya. Oh. Innahu alimun bid'ah. U-nya panjang, Ibu. Ya, Bu. Innahu alimun bizatis sudur. Wa iza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi summa iza khawwala. Ya, U-nya panjang lagi. Maksilah kasirah panjang hu, Ibu. Wa Yang mana? idza massal insana durrun da'a
iza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi tsumma iza khawwala. Ya, kenapa ma lagi yang dipanjangkan, hu-nya tidak dipanjangkan? Karena ada dia bilang, ma itu, hu itu kalau dia kebalik itu panjang, bu, rabbahu panjang, summanya tidak panjang, malah ibu dibalik, hu-nya yang tidak dipanjangin, ma-nya malah yang dipanjangin. Nah, itu yang kan hati-hati. Wa iza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi tsumma iza khawwala. Summa idza, jangan summa idza, ditahan lagi di ma-nya tidak panjang. Ibu ulangnya dari summanya ya. Ya. Tsumma idza khawwalahu ni'matan. Bu, jangan la-nya yang dipanjangkan, hu yang panjang. Apa tanda panjang la? Kenapa ibu tertahan di la? Ya, kan ibu paham kan mana yang harus panjang ya? Kalau baris di atas itu memanjangkannya ada alif di depannya sehabis harakatnya fathah. Ada alif di depannya baru panjang, atau alif fathahnya berdiri tegak gitu ya, baru panjang. Dua itu aja memanjangkan fathah. Kalau dia barisnya miring, jangan dipanjangin. Tsumma idza khawwalah. Teruskan ibu, kenapa berhenti lagi di situ? Tidak udah nggak ada wakaf. Ya. Tsumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaih. Ya, hu dipanjangkan. Kalau hu domah kayak gitu nggak panjang, malah ibu dibolak-balik ya. Hu yang harusnya panjang malah ada dipanjangin, hu-nya nggak ada panjang malah dipanjangin. Angka 6 panjang tuh, kalau 9 pendek. Tsumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma. Nah, dipercepat di hu-nya itu, ya-nya, sa-nya juga nggak panjang ya. Coba lagi Bu, dari summa. Summa iza, Bu. Ya. Ya. Summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaih. Nah, si-nya kenapa dipanjangin? Ya-nya itu kan ada harakatnya, tidak mati. Nah, itu salahnya Ibu. Ni'matan minhu nasiyama. Jangan nasiyama. Jangan dipanjangkan si-nya. Ya. Ni'matan minhu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'alillah. Waja'ala lillah, bukan waja'alillah, waja'ala dulu baru lillah ya. Ulang dari waja'ala aja kan. Waja'alillahi Nah, ketinggalan Ibu. Waja'ala dulu baru lillah, jangan waja'alillah aja. Waja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih. Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Amman huwa qanitun ana al-laili sajid
sajidan wa qa'iman yahzarul Telat. Oh, imai ya dilebur ke ya itu dengung. Wa ya imai yahzarul wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Ibu, U itu ya kalau wawnya ada tanda mati atau tanda sukun ya itu baru panjang. Kalau ada waw tidak ada sukunnya di depannya jangan dipanjangkan domah itu. Ya. Ulul jangan dipanjangkan U-nya ya, jangan dipanjangkan U-nya. Oh ya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Innama yatazakkaru ulul albab. Kenapa U lagi dipanjangkan? Ibu kurang teliti deh. Ya, Domah itu pada waw mati baru panjang, domah kebalik baru panjang, dua itu aja tanda domah boleh dipanjangkan ya. Domah ada waw mati di depannya atau domahnya kebalik, kakinya ke atas baru panjang. Selainnya tidak boleh dipanjangkan. Jadi ulul albabnya tidak panjang U-nya ya Bu? U-nya tidak panjang karena waw-nya tidak ada sukunnya, tidak ada matinya, nggak ada harakatnya ya. Jangan dipanjangkan U-nya. Ya. Innama yatazakkaru. Karunya tidak panjang juga, dipercepat ru-nya karu ulul. Mana orangnya? Bilang. Ibu, Bu Minda. Kepencet kali. Kepencet kali. Sama dia ya? Keluar ya. Dilanjutkan aja mungkin. Lanjutkan aja deh Ibu Imarianis. Ulang dari ayat 9 aja. Kayaknya nggak bisa diingat sempurna. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa wa qa'iman yahzarul akhirata wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmatar rabbi. Mana taruh, mana orangnya nak ada tasbih, yang tasbih cuma wa yarju rahmata rabbi. Wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.
يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير hisab. Lanjut, Bu. Ya, lanjut. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Ulang lagi deh tadi. Yang tadi kayaknya dengaran salah. Coba dari qul inni. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Kenapa begitu berhentinya? Lahuddin. Dalnya tidak tasdid, ininya tidak boleh dimatikan karena ada panjang di situ. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddini. Ya. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Ya, udah segitu aja ya, Bu. Udah ya. Ustadz Iqbal masih bisa nerusin? Masih ada di tempat kah? Kalau nggak ada, udah keluar. Ya, kalau nggak ada, Bu Ardan, ada Lena aja sampai bawah.
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا واكتب إلى لنا في الله هذه الدنيا حسنة. Terus Asbi dimatiin mic-nya ya, kedengaran ke dalam. Ya, terus Bu Ardalina. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية Ulang lagi, lahum ghurafum, diteruskan. من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع Ya, terus. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه
سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ibu-Ibu. Sebelum kepada Ibu Neti suatu lagi. Ya Bu Minda. Dibacakan artinya dulu oleh Ibu Imam Maris mungkin dah. Imam Marianis. Mbak Marianis. Ya, Mbak Marianis, silakan dibacakan artinya. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Baiklah. Ya, baik, Mbak Ande,
Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sudah selesai juz 23. Marilah kita tetap melatih lidah ini, lidah untuk tetap membaca Al-Quran, karena mungkin udah apa namanya, kalau kita sendiri-sendiri kita tetap membaca Al-Quran, tetapi mungkin ada yang salah baca mungkin ya, yang 2 harakat dibaca 1, yang harusnya panjang dipendekkan, yang harus pendek dipanjangkan gitu. Kemudian ya dibaca na, ya dibaca ba, ta terbaca na, mungkin itu sering. Wow, a dibaca u ya, mungkin ada di sana kelihatannya kita yang kelemahan kita semuanya, bukan semuanya, sebagian kita gitu. Baiklah, kita tutup dengan membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.